Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Soi-disant star na kinyeso yo kokata ofute na ndaku te ozabda oppositionner na vite na yo chibuku to pesa makambu te parce que les bazaka lisanga ozabda no diemba sikisa baninga ya moko na moko yanga avanda bena boye muninga mo bo defanda pona na vie bele obebisa makambu ne bena mso ebite liko na ye aye bena lali a loti ko te koto na makambu te le poison obakeli mbasu obomiye osali bangwe bele bele kebe bisana la muki na tongo boye mutu mo boye yamba na ndaku na yo opesa ye confesse le kwa muninga le kwa ndeko amisa le na lobite me ata na problème na motema linge lo bulka ko nini a déstabiliser oyo combien personne nga bakimanga ebele na bendana ba feta lingose bakimanga pona banga ba kamna bino ndenge po muninga apesa ofingo na ninga en na motema o nga na ko sala ngote le problème que asala ba direct na chrétien nga tout est comme elanga mais moi ebi kenda ba pembe na so kutena obete net na bomae na obete na ko buke dans les tata lokola ta loboko ebi kenga bena bona ali boma koleka ye so asala ba avancer na baninga bino bosala wana ba mona danger na loyenge ebi kenga na bona ali boma piske ye na petite piske ye na bena mutu ebi kenga na tuja piske ye ayebi ne na fanja kena fi ali boma pena ke do li boma ma la tête na banda kimia silence nga pona bato balinganga otema nga za ko seigneur tangisa makila pona makambo ekutena nga na nzela fiyo le problème ya kutena leke tu na fête ya Karine nga kenda te ma mwana ngetala nga te leke tu abengi ate mwana boni ko benga nga te ko lobisa nga te ozoto en fait ça fait na plateau na yo pour déstabiliser nga ba capacité ni oli kama capacité mige na même village panda na yo kosela nga makapke peso ko te bike poisson uta na village panda yo leke miso pa leke tu na direct o finga nga na direct pa leke tu ya mbayo siko yo ndo za boyo kosela nga likambo na mutu na makolote yo ko déstabiliser yo ko belle réputation na ngai to ko défendre te pour no banga yo ozo kosela nga makambo ba tukina tieli yo poison na ndaku na nga ozada na somo na ngati obeta toi no poli nzoto ma cher o ma vie lokuta na vie ko avancer te bato ba moya ko na te fo si ba banque so tie parce que ba na mutu pona nga normal na wadi quelque chose na ko afio na ni na ko afio na ni pona mitu na mindi ba fi nyoso ya ni ya makambu no à l'époque na yo mutu azute zakayo lo lendo pamba minena pamba oza zero pe na vanda bona ça na ta rage so dans ça tembea sur TV yo ko ba bi comment te moi je calcule pas na mona ko te na calcule na nini ofi atanto boka mato makamute nenga boka mayo sango ti parce que yom do no sela nga do lesa ngo boko nga ptilo lo poni yo na saka bia yo isko yebisanga nonda dependa na yo mena bien neni yo tanga kombo na nga na sala eloko te mama botanga Belinda pungi ko da lo bango le bala tali puta na mo kando saka ba malo bana te fozo wanga na ke na sa le bala na kuna biso te pe ko to micro baleder na ke besoin na micro baleder luozi kalembelembe itaye na kebeta commune akid Kongolo bayebi yo atoka micro balada ba décortiquer yo so to comprendre yo ça fia mito mutalo kuta ya ona producteur ambo mondo be pekitita balenga no sala ko sala ngopa na bango producteur na yo anzambe te ya yo aso beto musique ne polana ezanga tina muta ye do bina te abe mati me chanteuse ti ya ko sa pe mik na sele yo o de be na no tika nan bo ba chanteuse ba mise bo demander na bino moko c'est lo bina ko mono te bo ba bo ba te mana sele yo te yo finga mama lokuta nga bina de corsica na TV na bimi so ba mbali so saka no ya lokuta na la activité ma nante activité na mettre na sima na o mtema o bina bina ye ba te na mi bali noti batu ba ye ba te ke provoka nga po bino suka na ba direct na Facebook me nga na YouTube batu ba te ke provoka nga o finga ba na ngai
ofinga mama nanga kota tina vie privée nyonso obebisela ba relation tuti lelo okasala bele tuto kabona tuto kabona te bokute na fete la muninga bengi mo ko sanga benga ngazo lenga fivete tabo yokta muninga soni mo bose ke komela lekechu miso abato sali yo ta fi ya mito o na lobi boy ya osi obala na opeso respect na kotanga kombo na te oye ba jour muso kuta biso na ndia ibotola nda wata na otanga kombo na te me comprendre bako tuna ye ya ba ebisinga obima na muta théâtre mo benga na bima na epona yo abima na ya solo ya kosa te na bolo bango mais na respecte parce que tu es marié ce balde wa mama bana so ye ba na na ye biote abima na ya solo oya kosa nga za mosa ko jenga na kindoki so ka linga ko jolinga linga ko jeta nga na mpesa valeur na toto nga parce que na bike na mwasi est-ce que ça sans valeur oya mo bala malongo bima na vite ona muto malonga te mi bala nga bota boyo bota na bango bana te tu vas na te fo finga ngana na zela pena ke yo fo finga ngati na suka parce que nga muninga mosa sakana na ngata nga na anya bata mkongo nga na sete abisu ko na mungala tete liber yo ko destabiliser ngate nga tanga kombo na loto na loto pone osengoni na loto pone sangani po sala ngani nga malego na succès alego na étoile tukuta na musala musique na mona ko kwa ndeko nzoka nda mi jaloux ami ennemi obokela nga ba jeton commenter nga ba komati batunyo kuna so na direct na ozo ndaku te kako vana banko sanga tomsana otumala ba bia alors finginga yo finginga na ndele ko na kitoko lelo nga net na tamba maquillage te alekyo na taille alekyo na chance alekyo na contrôle de vivre oza muta mito taka yo mo finga bandeko nao nga bana nga baza bien na luka fina na ndenga kimia lokutana munako na sala pona kombo na lobanza mbeli kola kufa je me suis vandi bo film akomelinga oh film ka bengi nga ebisinga ke akotsanga na babena ina finga ba Nathalie Babia oba niveau na oti obata mbele ya nemona manike obata mbele ko setima na bino tumbala lingo bota te balinga zemi na makasi ozo kasi na mbalo bota naye likona basundola na mwana basundola ka na bana ngapa bana bazo bana bango abokola ata mwana mota mukumba mwana ta so finga na soni bino so bosala nga masanga na lo bet as na ona yo ko na kuta na ona vie picle makata ba 10 personnes picle makolo mama lokala sima suka mutuna nga fo picle pa bino muto akwa encourager parce que nga famille sengwe ba encourager mais so ba bi o lo ba pona bango na ba vie mais so ndaka ko to ba tia va no vanda ate mama sana benga na téléphone go allo Fivette tayi kutu na benga allo Fivette fi moi lobi nga apesi mbongo yo na muka bo finga nga bobo fi yango na na ebi te singa numéro fi yango nga be ko bolingo les gars so message singa fi to voice na munene pour madame Lease play za lombe wato ko pela tiki o vanda soda makasi so nga soda DSP ngaso mo butu kolonga ina vandi bona skip na maniki ya ko vanda de cortiga faire gola pas ça ça mo sa baby ba bota na baby ndongo comme to ofinga faire gola ata salité alo kwa mtali boma alo kwa pede ba ko no finge boani ba pesa bela bakena nga pasa landa nga bibisanga kande nga zalawa eba ignorance musu pesa sentiment nga mo be pour na komba vivre mais là on a resala ngote kila bana personne finga ko finance sala ngosute ko arrivate ba kofi en l'autre ba ko ati ba si ba zolo likolo kofi aza musique au répertoire kofi aussi là jamais na vie le so abeta besta dana ba boya poto beta ba kofi chot Antoine ba quand tête doit dina ba pisiki ba pour na ba nostalgie ya kofi afingi trop là au monde na bobi ndoni na bo ngafo na bundaka na manike leader na ye moko to finga pona fere baloba te mabunda na ye poani parce que manike zo attend yo finga fere gola a décortiquer fere sina niveau ba ke fere gola pesi vigile manga poison atela na leader na bino poison ta décret manike so ko lo ba pesa nga somo manike wa sari do asandu tango lo mabe mikuwa ba ki torote oza mukolo makasi mambo to sala ngoto lukanza mbo sambla pona via bana yo mama azo na YouTube azalate oya na réseaux sociaux finga bana batu oya TikTok oza bana batu fingi bango oya na TikTok no sama bato yo ba mukolo ba ko bunze to la bana baninga na lo bano bia wana mwana mise ba bia tikelo ayembara zala bunda pona carrière ya mwana yo
Mama ma kesi dasa bunda pour la carrière fait gola, le fait gola la sengo na ye. Au moins maman Dalida tu au moins mettre Kim sur maman Angel face pour na bana bango. Oza maman mona mobala tikela mwana o azana tala ebo yemba. Te mama mota mabe. Ba mission ba ko mission no mwana ofinga watanabe. Ofinga kofi. Ofinga muto do kumisana ko tanga kombote. Oya pas faire même ma. O to finga faire kami to sengi pardon. O do ko finga faire. Ke bisa mwana na mitata sa carrière nini yemo ko bimata. Quand motema ba bendo ngada ki bien na bato parce mwana ko tenga na musique ya Congo. Liko motema beno mwade mwana otelingana. Wata zoa emetsa mangola mo finga wata nota passeport le mwana akemeta best of the best. Ajute 4e. Bato soutenir ko mata ki mo finga bato nyonso. Lorsque la maman le quoi yo so na mwana ana no tele melo ma bena fi parce que donc en carrière mwana. Fais quoi pas cause de mwana ti. Fais quoi cause de le mwana pas parce que la finga faire té. Baba yi grand chanteur avec ton reste mon na quartier là té. Na bossa un chokoro. Mais moi chokoro tenga na ngozo na orchestre pour ani ala maman ndoki. Afinga ba misia nyonso. Yimo ko na fi to skolo yebo to yeba ko la babia kufi. O manike. To yeba ote. Babia ndonga oyo betela tolo tongo mini poka babia mais ozana bano bota mususu kipaba tata bana nate yo linga ka babia niembesi. Olinga ka babia mais babia ndonga tsa kufa tikala za mobali note. Kufa na maboko note. Mais yo kanga ka babia. Fais gola oyo finga na vere vayo. Amona yo. Yo se lega na la samba ta à l'époque. Yo taba misia oyo. Na amona yo. Yo kana sikano yeba na te yo kwa yo pena pena. O mo mobali basali o chirurgie. Poko mamwasi. On a place attaque pour moi si monter est tu finga ba to mi tala ka pena miroir moya ka teve ko ba ko finga ba tuté na personne na mo na boy na bino na personne na beto to kenanga na boy pena kot tina suka ya ka suko finga faire gola nga za na ozela yo lombo finga ba to tala te o finga tilapia o finga mutadie dembe za bien o bita dembe fongola estomac na ko faire dembe ke sport simo ke pelsa poumon dembe na bo so milongo ko lia kitoko bo finga di amber ba ken bo vanda bo finga butali kasu bo finga da bo tela affaire ba na mission tonga midi pourquoi da bino walinga affaire za so pende na comprendre ate parce que aussi la master qui sila kala mais azo yemba azo beta azo bima na ise no bima prison azo ya bimi prison zo ya bo mon affaire egola bo yamba sheta na mbula ba fan tout ba ole la pona affaire egola bo yamba sheta na mbula wana nyeso bia kwa pola mbula quel amour otika bisoti otika soto sa musala bilo po sala ya bino total la carte de martyr le 24 juin soke simba ou pas ne vous comprendre que simbité au sekini au message au seka là vous t'as s'imposer asa chetan nicola za faire gola mwana mboka a fait gola très à l'aise avandi boye au fin a faire gola a poser avandi pena boya décortiquer cheta otali siko mtu afinga fere alikuwa kwa shaka Zulu otali mtu afinga fere alikuwa kwa mbali batebla baba basi mais afinga fere pena lika munini sans problème biska ba ko tela na balinga ko batala mbe misono pete ba benga na mbana balo finga mutu nyoso kota wenze teka lukanza mbe sambela pona via bana yo oza mama j'espère qu'il y a clôture place na ina zonga pa bato ba komelanga mama oyo akotaka ayaka na TV fio amkusi o nga bien na bina na quartier la taille akuta so na latino nga bulaki aza mwa mukenzo kandala yana nga parce que bien le complexe abino pa ngeza taille moi je suis ngala muluba akate kolo wana na ngala na muluba na luba tala mbinga na bangala tala mbinga parce que le complexe abino pa ngane pe na bota mwana nga fa na 16 ans kola mandefu bone ko sabana nga comme ça bino ya kimgonga pe na lingango parce que na zonga asimate na kinda liboso kokolo eza grâce là le quartier atonga to mikia kanga maboye alors wa koko moi mutu mobileki na ngai pa bileki to ande ya mukolo 40 quelque na 86 37 et 18 février mais nga na bengeleki na nzo ande ya nanga akota na kati nyoko atemba lokwa likemba akota penza lenda ngati na yena TV pona oloba na yo ne na bona fina nga yo kutaka dana za fête même na za bien ti yo beta atolo ke na vie